atli giseng riulum kiba dana po aksatri jongka Regional Democratic Alliance RDA kiba juye trailang kata United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party hak janmir jongka khatbai tri kunopra archar arbsau klashim ya karai bakin nyat laka jong hak ni ka election MDC kaman solong shen na ka benta ka Khas Autonomous District Council bat kumjuru na ka benta ka Jantia Hills Autonomous District Council. Habakren sikalat patai kubor ucaman ka RDA ubadairu Presiden ka UDP ubah med balang do ula pentip bahadin kejingya keren bat ya taisan ibha da kejingya slow tu jingmut kelashim ya karai bakin penyang kertong la ka jong bat kin ha bani kun persya ha man laki constituency kiba maki ki penyang kertong MDC habai daipat berkejing peteng jong ka RDA unionong elam ulong ba kene karai ban penyang kertong la kejong kanam kata ya kejinga dai habdeng ki arli keseng sanhima ba kum ka adi kini ka alliance kejing tu bat kejing trikam juga kalong on tan ke benta ki kam nyok ka election ndre kidi ki kam ki bede na ke benta ka ri bat ka jagan rio bat ka state ke jungi brokoi ha ka bede bat ki issue ki ba pher ki bangi to take up hagis nem ki bela leno komad suai nuk sai pi ki member nam ki prepare ki bangi jointly nakaliang jong ka UDP but HSBP ngiju go akmat ka sarkar lagalong ha ka sarkar jong ka jilla lani ka sarkar jong ka government of India ha ka bede bat ki mat kiba long kita kimat kiba akmat kiba kum ka state ibro koi ni dan kam ya kaban slow na kapos kapor di hakabedi bat kani ka election ke pemerintah MDC election ni ladon ke jinia sutu jumut na do ki pol bom ba kum ka alliance ngin ya don dekat yang baro jong ke jingte kam jongi hakabedi bat ka politics ngi ladang ke joint meeting biang jong ka ADA akaba ngi ladang ikot jong ka HSBP na president secretary bagi member jong ka kunjuru na kaliang jong ka UDP president secretary bagi member jong ka akaba ngi le shong le tir le tai kuno bagi nya iskman akaba di bat ni ka MDC election te kejingli kami ba la ngindon em ke jenis tu jumut banbu ya ki kandidat tangjong ke UDP hakawe ke konstitusi tang ke HSBP hakawe pat ke konstitusi nrei ngi sutu ba practically ki kum ba ngiju ya kendu akipo ki beladap ki don katu kane ki benta ki bangi hap ya kaban buram ya ki party workers jungi la kalong ke HSBP lanen na UDP te ngi la shim ya kanai bentang si ya kaba hakabai dai bat kani ke MDC election ke pemerintah kabala kumno kerkum ke jingtip ke bangi don ba dang abstang ya ka jing munjur na kaliang jongku lat jong ka jelak ya ka tarik ban pelong ke election te kijing pun kre ya ke election ke wilayah cakmak na kaliang jong baru atli ki political party bat ngin skam ki political party kumjuk tinggi lah isim ya karai hakabede batang di election pemerintah nak kalian ke UDP ngin yai bet hak party level pada kalian ke HSBP biru kan yai bet hak party level kawamot nginum ya kun ya election dak RDA Henry ngakwa ban pen syai hangi ba ka mensim jong ka jingetre hapo jong ka RDA kandang beteng kumma ka beteng boros kata hadu benta bat nangni sekmat ru kumjo bat kanang kan scam ru ka sulong bahar ka por naka benta kini ada selection ni sim ya karai hadin ibu pun ki ba dan siri larangi batai ni haban thil ni haban ya pet ya ka wei pa ka wei konstitusi na ka wei konstitusi na koi konstitusi idan sibor bet ke per kani karai ka ni sim ta siru kamlong kumba kalong haka MP election na mangidan tangway candidate na kabeta ka
Shillong parliamentary seat ke bahab khasi tentia baro art biki area hak beri ban ke konstitusi level ti hak ni ke kinti ke pemerintahan nak bertakan ni ke MDC election part 1 ni rai ya ke bang ni ai halak ke jung parti dan ni don ke jing ya sutu jumut ke basai kem da don kunu ke jing ya ke jumut lane ke jing kanan lane kunu ke jing ya kedokti lane ke jing ya kejimbom lane ban ong wa kadon kata kejim pra lane kejimbom sutu jum apre jom broan kliki political party apre ngili da joka kas mensim bunyi ka spirit of alliance ke mensim jong kejing ka bat kejing don jong ka adi kandang ne bat kandang beteng haki por ke masalah silo mitang la ka betang ne MDC ngina pa nya joka ndai bunyi kran ki issue joka state ki kam melor ke election pat ini don mereka wei pat ini don jadi suatu macam lah apa yang jadi Hatu PUI pada kan don kerja pat yang teki vote ngasu orang bahag di kepon nak kalian jungi kum ka ADA ni don kerkom perkat ka campaign bah balai bang ilangnya penek baik ke ka alliance alu menta kedau kolong nomor ba ngui ba kum ke state kum berjalan ki pat ba ki don kam bat ki dawa ngalapan orang ni ya ka jingnya teli jong kita ki seng dulu ki badon apa pasti wat ni don ki katu kan ni ki differences ngalapan orang dan ni ngano orang ke differences dari ki ground reality ki bangi happen pediang ladang ni dang kuat ya ka ba ni nyaj kmat haka bade ke jingnya kun haki we ki we pat ki liang light nak election ni so dan kam makum kinu ilam jong ki regional party ki party dulu but kumang ila jupa ka message bagi la juai ka message na kapor ba kino ki party ki ba kami la dia ba ki dei ki regional party ni long welcome but ni priang subha ba ki man syakan kami jong ka di banyak dengan ka compare la ni habanya kun ni election konstitusi level compare la ni dan jong ji pe tu Henry, abang Iwan sekali nak kerja keren mak kerja setuju mun. Ngai kini kalau kau abang Iwan kami kami ada. Mentang, abang Isim ni karai jong kerja kun ni kini MDC election. UDP ni ada jong, HSPDP ni ada jong. Henry kini mereka kamu mut pada bangi bangi nilai kerja mun. Lani nginum ya dan suka kata kerja jan. Lani kini alliance kamu su. Kamu dan kata. Kini kan ni apa? Henry kum kiri orang ba. Bat kum kinong ilang ke pai ba ki community nginap long ke jenis ya bat ke ba kalau menginap don ke jenis sutu ya ki jenis jong kum ke UDP ke hap sutu ya ke HSPDP ba ke HSPDP ke hap sutu ya UDP de tangga dengan mesin ba ngila ban per continue ya ke mesin jong alliance ke spirit jong ke alliance banginya aja kemang wakala ya poka ground kindon ba UAR dan se bila bandon itu juga campaign di bangde ki dekat jong kapati ndai ki sudah tak kinja ki bahkan bas desimo ki bang sutu ya ke jinsok kia jong kene ke jinge teju dan se iwe ahli yang tadi nem lapan lagi kata kam politik sebaya hak konsumsi level ndai kindon betum kita dan ndai kita kena lompat ki kita dan kidau ki ban penolong ke jinge payah ini kampha ke ek bangi ni kren kum kinu ilam ngakren ni kum president ha kabala waktai singa na kren party HSPDP kren ni authorize da ki thot joka HSPDP ke ku bor ka bangi ai ni ngakwa pakani ku bor ka ni shai kum ni kum bangi kren kam de ban interpret lani ban batai pada tam lani palat ban ya ka ek bangi kren lada kalong tam bat palat kamu mau pai ba confuse ta ni hagini ki pol ki momenta social media ka don ni la ka jong ka benta jong ka ban ai ya ka jingkit seki pai ba ti kade ka benta pada jong kita ki ba ai ya kata ka kubor seki pai ba la pi ai sisa ya kata ka kubor ka pi yo na kata ka sus ka ba dei ban yo ne ka sulong ka jitau ba ka jing penhe ba ka jing pen ai pun man ki kubor ko putla siki pai ba te kering kalong ka e ke ba
Nakaleng jongahin so but nakaleng kali ini sekarang kan mengunta ba ke kubur ko ni ay nakaleng joni kamri ban bakla pala lane duna ya ke bunyi ay nakaleng joni itai long ba na suka pat nakaleng jonga ya kidu ki media ki ba ay kubur kenang ba kan late ke jintip ke ba syai bat ke ba ki pai bakin la masuk media person lagi ke print dan elektronik lalu julong ba ko ke kubur jongi ke parti sip pai ba kumla green chairman jong ka adi global president kala yai pen scam ban yai pen ba ya ke jingdon jong ka adi kumang las nak na du semua ya nyo bat ha na du arya kan nyo hadu mata nila face election ko basak li te balai bang pen scam na mar ni sutu ba ba ku di paro kini ki mat ki jura jong ki atli ki parti kathau bet kumno bariada ini bisa diri besongi kimat ki bakong sane kumbang ilelei la dong haka RDA manifesto jongka MP election la ro kum balong chairman bang yai teng bandawa bang pembek yak ban ka basa jong purusa bat ni thu ya ka tin kasi kumlong mai ni su thu bang imla ni moroi ka parti lengi yang kum atli ki parti bang ikon ki parti kabalai kumia ke cipen itu ikat tin kasih juga berang sakut entah apa sokar India kumila pau ya merendam ting suatu bak ini kita dan kami ini benar ban ayah ke jing dawa ke bakam kan Yesu kumut ni suatu berkat di habat dan skem Yesu entah ke apa ke jing pensah Yesu berang ba balik ke pilih ila ke jong kan parti happy election di kumla keren chairman menne ngasih benrak sekian nila dam ka ri do ada kan nyo hadu mata ka sa pusa te ka kumila election nila ya ka arja ka khanai ke misi election nila i kumni gumangilo status quo mo te ka ar kulai ro nila i kum ta mo da ti te kini ka aku saw MP ro kum tu nila ya lang te mata kan ni ka sa arpusan mo kan ni ka mi MDC election kamut ke ju ni long kumangilo bat ingin yakin hasil kumba na kren chairman mata pada ro ngilabu kum kardi ban don keji su jemut susu ban don akan ka pleng jong ni ka election MBC ko wei ngila don ya ka coordination committee mo tikinung ilam hangning gidan coordination committee kamu ban koordinate bangin ban supervise ban monitor mo election hakata ka komperhat sa bangi chairman mat berapa jam ke api di parti kita bagi jinan kam ke bagi api di parti bandan ke jisu jumlang jadi kita kilong kiba ni snow day kilong ba ai kan ne ka dia ko magalo nginang pun bahaya ka bagi ke jing pun suntu sisu i pai ba ai ko susi ba pero ke mar ka bakut hi kilong ba ka thong jungi ye ki chindawa jungi ye ki mak ki jura jungi kilong ba bangi dan kam bani jing lam peli tak beri pakai cek mereka. Hari lalu ni ngundang ke General Council ICC dan ICC ketua ni dalam undang pergi list ICC HSBP itu ada kacau. HSBP jom ni kat balak syuak Christmas ni melakukan undang doa exercise lagi kabung ki khususi. Syuak Christmas ni belai ya full sleeve kan ya ka sekali kan mau kami